Mina ngizalelwe eNtabazinduna. Ngazafika lapha ngo-63. So abadala basuke eNtabazinduna babuya ngapha. Yeah. Lalibale kanti usuke eNtabazinduna ezofika ngapha. Anti amakhiwa wayedudula abantu ngalesana isikhathi. So ubaba wayesebenza eplazini basebedudulwa laphana. Sasuka eNtabazinduna safika komenye ensuku koDundubala. Sahlala futhi akhona koDundubala about 3 years. Yikusuka kwaba bedinga indawo ezofika la. So wena wasukhulela la. Mina ngathi vele impilo yami yonke ngikhulele la. Ngesikhathi sempilo yana ukwazama yini wena ukuthi uhambe la uyempilo? Ungasitshela ukuthi uhamba. Ukusuka kwami nje ngempini. Ngasuka lapha impisi ngani iyachisa sibili kakhulu. Yikusuka kwami sebechaya lana amadoda ngoba ayisechaya abantu. So bazangichaya ngasuka lapha ngasiye eBulawayo. Ngithe ngisuka eBulawayo ngaphumela e-estate. Ngalala ngisempikilila. Ngavuka empikilika ke sengicrossa ngangena ngomela. Wasufikela ngaphi? Ngafikela eFrancis Town. So wahlala isikhathi singakanani? eFrancis Town azange ngihlala isikhathi. eFrancis Town sinqa ngaphambanisa ngibona ngahlala 2 weeks. When ngisuka eFrancis Town waze ngisiye eSelibephiko. Okay. Wahlala isikhathi singakanani? eSelibephiko ngihlalile sibili ngoba ngize ngasuka ngo-1980. So okay, ngesikhathi uhamba ngalimpibi siphela. Kwakuliwa mina ngoba ngangisiye ezinkambeni lami vele ngisempilo. Okay. But awusayenelisanga ukuthi asenelisanga. Ngesikhathi thina sokumele ukuthi i-duty yethu ibuye isikhathi sokuthunjwa kwe-frame machine lana ayithatha abantu out ayi-commission. Then so uphenduka ngalo buya nga. Ngisenza njani? Uphenduke eBotswana yanga. Ngaphenduka eBotswana ngabuya ngaye eSenpol. Ngithe ngisuka eSenpol ngaye eGwayiwetela kuRegula. Okay. So wena okay wahamba la eGwayi ngayo. Mina ngahamba eGwayi. Okay, so ulitholile ithuba lokuthi ungene ku-National Army. Eloko ungena ku-National Army. Why integration? Sehluleka. Sehluleka ngoba ngesikhathi sesi-reinforceile ngale thina. Kwazafika igama lokuthi bonke laba bantu kabaphume kusale labana babevele bengale. Yikususwa kwethu ngemota ngale sizochiwe eLupane. Sesibuya ke sazafika ekhaya. Okay. So uyafika ekhaya lapha uvele empini uthwele. Akula lutho. Nganduthwele. Akusitshele sibide wafika khona abadala babesithi. Abadala bakho abazali babathi bathokoza ukuthi ubuyile. Abathokoza ukuthi mina ngabuyele emuva kakhulu. Kibo bonke kodwa babengasela themba lokuthi umuntu ophilile. Ngoba abanye babuya siyabona mina ngaqeda 2 months ngakabuya abanye sebebuya. Ngoba sathi sisuka le basisezezana. Sisuke ezezane ke basibisela Lupane ku district. Sasukela ku district sesibuye emakhaya. Impilo siqalisa lapha uqonda ngapha uyenzani? Uyabuyela esikolo uyenzani lapha? Nxa kunjani? Ngisubuyile lapha after 1980 uqalisa ngapha ukusebenza uqalisa njani impilo? Impilo yakhona yaba nzima. Ngifuna ukukhuluma amanga ngoba ekubuyeni kwethu sivele empini impilo yethu ayizange ibe impilo eright. Sokuze kufika nje kathesi angizange ngisebenze kangangeke ngenzeni sokuze kula namhlanje. So kwakunzima kangakanani ukuthola umsebenzi njengoba abantu besithi ngalezana isikhathi umsebenzi ayitholakala? Imisebenzi yayingasatholakala ibhru lwami ngoba antivele liyalibona ilizwe ukuthi limi njani. Imisebenzi sitholakala ngobuhlobo bokuthi nxa ukhona wena khonapho yikho lapho othola khona umsebenzi. Ngoba ngeke ngakorobha eDunlop okwesikhatshanyana ngisenza nje ama-temporary hafu. Ngesikhathi ngisana sabo-80 something kuba le Gukurahundi. Ubuthola ungaphi iGukurahundi ingithole ngikhona. Akusitshela ukuthi wayibona wahamba.
ya ngathi first umuntu waqala ukuyibona kulesi sigaba kwakuseseyizikhathi zananti kwakusaphekwa amadansi njani njani ngase ngisiye edansini eGwanda sadlala kuthe nje khonapho ngama-3 kwasokuchitheka idansi leyana ngase nilwisa ukubuya ngazabuya ngabafica besemagodini kulamagodi la ledlule kiwo labantu so abanye babengapha kwakhona abanye bephakathi kwamagodi kukhanya kwakuphekwa khonapho ngoba kwakukhanya kulemlilo kusenza okuyitofu lokho kwamagasi ngadabula phakathi kwabo abazange bangikhulumise lami ngehlule ukubakhulumisa ngoba ngase ngitshayela uvalo when ngithe sengihambile silumangwanyana usukusuka lapha lemgwaqweni kulamaqaqa ngale kithi ngazezwe emuva kwami kulezisindi ukuthi ngabantu abagijimayo vele phezu kwamatshe so kwafika nje ukuthi ngiqume kwakulesihlahlanyana lakade ezilokhu zikhona njengoba kuminyene so ngaquma ngangena phakathi ngumuntu sensizwa lesiswini sengani ukuthi ngiye etoilet bazadlula njengakhona abambona sebabegijimisa wena ya kuthi uthi bona babegijimela ukuthi ngokucabanga kwami ngicabanga ukuthi babegijimela ukuthi umuntu lo odlulela ngoba ngangiseseduzane la mina ngangiqumile sengikhipha ibhrugwe nje ngise-toilet bazadlula la bathe nxa bedlulile ngezwa ngitshaya uvalo vele ukuthi ngisukume bazaqalisa ukudubula betshisa imizi lela bazadubula futhi ngemva kwami ngahle ngahlala khonapho ngithe mase ngihlezi khonapho impopo yayisivakala kulimizi lapho ngaze ngisukuma sengiqonde ekhaya ngafica ukuthi ekhaya kuselamuntu noyedwa akade besekhaya sebebalekile into lokhana ngizange ngikuthathe kwaba yinto yaba serious kakhulu ngamangala nje ukuthi impopho yazakhala phakathi kwemizi ukuhamba nje ngaqonda ekhaya ngafica kunganamuntu ngase ngisiya esibayeni ngavulela inkomo sekuseni ke lapho kwakusekuseni ngavulela inkomo ngaqonda emafufini lala ngafika ngelusa inkomo ngangiseduzane lehlahla ngazabona omama abangu-2 ababesuka kuyona lemizi la yibo abangitshelayo ukuthi isitori sakhona ukuthi kwenzakala njani ukuthi wena lokhu uhlezi lapha ngase ngibuza ukuthi yini indaba bathi ubani sebembulele lobani sebembulele lobani sebembulele kutheni bathi kabakhulumi isikhathi ukuchiya kwami inkomo lami sembaleka ngene ekhosi ngaqalisa ukudinga-ke abosendo ihlobo lami sesegangeni ngayo abaswele ngase ngisehla ngaze ngakuthi edamu labantu ngithe ma ngifika edamu kwasokukusisa kwakhona ngaze tshayisana labo ezihlahleni bambamba belo omunye ubaba kwakuthiwa uMambunda basitshaya lo baba lwana bathe beqeda khona baba sebesithi kithi hambani liyedinga abantu lilahla abantu laba abafileyo namhla ilanga lingakatshoni kusasa singabafica bekhona siyabuya selibulala lo isikhathi sesiphaphatheka lathi sesidinga abantu ukuthi kuyelahlwa labana abantu kodwa kwakungasahlaleki ngoba vele kwangasela umuntu owayelala ekhaya kwangasela umuntu owayetshona ekhaya sesihlala nje lokhu sibaleka kwaze kwangani ukudubula kwakhona kwasokuphelile kodwa babelokhu bekhona bazambamba bangise entabeni leyana bangisusa entabeni bangise edibha lapho abangitsha khona bazangiqamuka ikhona khona lakathi siyaqamuka ukuthi esesimeni esinjani Gukurahundi lapha engaqamuka khona babekuchaya ngani Lupane alabana babengitshaya ngeziduku zembhobho la ngengodo abanye bekhahlela bathe sengiqamukile lapha kulesibhorane edibha basesithi ngebapompelela izigubhu zabo lokho abakuthwalayo ngapho buhlungwini manje nxa mpompa so ngenza ingalo yami vele ukuthi kayisavuma ukuthi njani iphakame kwasokuthi yena lo wayekhongozela amanzi wasembuza ukuthi uyibizo lakho ngubani ngasemtshela wasesithi kimi buya ngapho wambhodisa emva kwedibha
kulomduli wetipa lapha. Ngithe semfika khonapho wabe sithi zwana emzini wakho kungapha, semthethe umzi wami uphezulu le, wasethi kimi wohle usuke kathesi gijima ungene emfuleni lapho uhle ubaleke. Ngathiya omunye esasibanje sonke elokhu echaka khona. Ukusuka kwami-ke sembaleka, ngithe ngifika ngale ngezwa vele ingalo ukuthi siyekela ayisawuvuma ukuthi kuthe sengilwisa ukuthi ngiye esibhedlela, ngazatshayisana labantu enkomponi ababe sebebaleka esibhedlela, kuthiwa sebeplana ukuthi bayengena esibhedlela badinga laba abantu ababalimazile. So kangisayanga esibhedlela. Ukusuka kwami-ke sengilwisa ukuthi ngingafika edorobheni, ngalwisa ngaze ngafika edorobheni lapha nje abangani bayangitreat-a khona ukuze kuyahlangana. So abantu laba amabizo akho wacabanga ababekhona ulebizo nje wani nje akulicabanga abantu laba bethaba. Hayi laphana abantu labana ukucabanga kwabo mina ngibona vele bona babedinga njenga special abantu ababesegangeni laba bempini. Ngendlela ukuthi lokubuza babethi bengakubamba babuza ukuthi amagorilla angaphi ababekhona. So la ukuthi umchaze umuntu ukuthi hayi umgorilla mbani kumbe wena ukuthi uzichaze ukuthi hayi mina ngesimessage kwakuyindlela enzima kakhulu. So kulo muntu omcabangayo amabizo wabo Konjani amabizo wabo ngabukwazi awu bona wawegugurahundi. Hayi abantu laba babekhuluma indimi ezitshiyeneyo. Ishona sabo especially wayekhuluma ishona, but ishona sabo sasi different. Vele babengabuzeki wawungeke ukhulume lawo. Ngoba lakathesi babethi bengafika njengoba sikuthene sinje kufike kuphela lalani phansi bethatha ingodo bechaye benze yonke into ababeyifuna. Kube inhlanhla nje nxa bengakuchayi usaluphile. So kwayenzakala konke khonokho sesilapha wena ufisa ukuthi ngawo uhulumende uyenzani into le? Indlebe yizo engangizihambale-ke. Ufisa ukuthi ngawo uhulumende ulinceda ngani ukulinyazwa kwento? Uhulumende nje uyananzelela ngawo uyasincedisa. Ngoba kathesi nginje mina ukusebenza umsebenzi onzima vele kangikwanisi ngayo ingalo. Ngabamba into ezinzima so igcina ithanca isiba paralyze. So uhulumende ngawo uyangenela nje ancedise nje ukuthi angasiphathisa labantwana kabafundi kabanjani ukuthi sithole imisebenzi yokuthi sincedise lemuli zethu sokuthi siba nzima. Abanye silezinyalo saqhamuka, abanye izilima lakathesi. Ngizalelwe eNyathi. Okay. Lapho engakhulela khona. Lapha ngifike khona lapha kuwona lo mhlaba esikiwo ngifike ngo-76. So usuka njani eNyathi uzofika la? Ukusuka kwami eNyathi ngasuka lami ngisemsebenzini. Asimbonana leyo ujaha okhona ngapha. Ngavakatsha ngazafika lapha lami ngase ngiyithanda indawo yakhona ngase ngisuka-ke sembuya la. So na ngesikhathi sembuya Isikhathi sembi bengikhona. awuzange wena waphuma wayempini? Hayi. Yithi kade sincedisa wona amagorilla khona apha sibathengela izigqoko. Kuthe ngaka 5 ngesizifaya eLupane laphana ngangihamba ngamabhasi. Yeah. Ngadutshulwa la. Lenxeba la. La. Udutshulwa mbani sekuyisizifaya? Ngathi nginathi ngaka regime. Angithi kwakuthiwe inathi ngalana amagorilla inathi ngaphela inathi ngayakhola mhla ka 5. Sazafika-ke thina eLupane khona phana ezitolo. Fika sisima nje ngebhasi. Kwakulamagorilla ngo-2. Kanti yena yayithi extendiwe futhi. Yeah. Afika kamagorilla nango-2. Afika ngena athenga icrate yebeer.
ibhasi yakimi phambi kwethu yethu yafika yamanje njengalapha yona yayilapha. Labana abantu bafika sebelayina phambi kwebhasi leyana bebabecanga ukuthi iza kuthi isuka iyele eSt Paul yarivesa yabuyela lemuva. Bayiyekela sibili yaba njengalapha lezihlahleni leziya. Umlungulwana wayesebucineni ngale ephethe imashini gun wathi fire. Bathi kuthiwe fire bahle batshibilika beshaya ezimoteni. Mina ngangiphakathi kwebhasi. Ngezwe uhlamvu lungenile la. Ngingakahlali phansi ngangimile. Ngathi ngazimela ngezwe futhi lapha ngathi awu sengifile phela ngivela kusela nceda ngahlala. Kodwa khonapho kwathi kwafa abantu abangu7. Kuripote umama ukuthiwa nguMachabalala omnikazi wesitolo. Wayiripoti ukuthi ngicula amagorilla. Ethi nanka amagorilla zemtsotsa bona bethenga bephuma behamba. Njengoba wayevele ngumama wephathi yena le support regime la. Salimala ke khonapho. Basithwala sasingu5 asasilindele. Kodwa mina yini engangilenhlangu phakathi emzimbeni. Basithwala basichitha ngapha eKhumalo. Sesifike eKhumalo ngale sathola kulama ambulance angu5. Kodwa bafika basingenisa ku-ambulance 1 sonke saya esibhedlela. Bafika bangikhipha inhlamvu lezana esibhedlela. Ngelatshwa ngasila. Kwasekuthiwa laba abalimala ngaleso sikhathi kufunekala bathatha ama-pictures bahambise e-Trade Gold. Sakwenza konke lokho. Kodwa kasibonanga impumela yakho. So mina lona leli nxeba nxa kusiba nomqando sonje ikakhulu lelele. Ngihle ngizwe ngalo selingani liyafutha kakhulu. Yikho ngahlangana lapho ngesikhathi sempi. So kuyafika lapha kube yigukurahundi. Ngingaphi Esikhathi segukurahundi ngangisekhaya. In fact ngangikobulawa. Lokho ngisasebenza. Ya kodwa umonakalo waba mkhulu kakhulu khonapha esigabeni sona esayithi. Ya izihlobo zethu zaphela. Zaphela sibili ngoba kulomunye ubaba ongumakhelwane engithethe unakhe wankosikazi wakhe. Bambulala labantwana bakhe 5. Ukhona umntwana wakhona wasalayo la. Ongumama. Ukhona silayo. Ya. Umama bamfice basumlile ekuseni. Abantwana besendlini bathi bamshayela phandle khonapho basumlile bangena bashaya abantwana. Oyedwa wayelele khonapho wasila. Bacanga ukuthi sebevulele bonke kade hawo. Uthe ngezikhathi la lapha. Umama zala lo auntie. Sebehamba ukuthi bayebona ukuthi kwenzakaleni bafika badonsela izidumbu lesana endlini. Umntwana wayephakathi wathi mina lingishiyelana. Waphuma wahamba owayeselama lo okhona la. Lo khona lapha waleli izibulo ngakibo khona ngapha. Yikho kwenzakalayo. Na isikhathi nesovela zange libuye lapha ekhaya. Ngabuya sokwedlula. Ya. Kwenzakala ngesonto njenganamhla uthe ngomgqibelo mina ngagada ngabuya. So lapha vele alizange hlangana namasondo. Abana la bekugurahundi azange hlangana nabo lapha. Ngabafica enasingene esenlo. La eKhelimo. Ngisehla mina ngangithola 25 kg yempuphu ngizenika abantwana. Bangibiza ukuthi impuphu leyo yisanga. Ngathi hayi ngiyanika abantu abami. Bangithembisa ukuthi impuphu leyo singayithola ukuthi usunike yina singapha ama-dissident akho la. Siyabulala konke lenkukhu zakho asichiyi lutho. Ngithela nxa sengibuyela kwaba into efana ukuthi sivela banika amanasi ngakho ngathi hayi khonokho engikukhuluma izolo mina yikho lokho angibazi labo ngingabanika nxa kungukuthi
sebefikile njengoba ngiluthwele isikhali mina kanila sikhala ngithi ngingazivikela ngani ngizavuma kodwa kambabonanga kwaba yikho kwedlula kwakhona. So wona ama-dissident akho naye khona yini ngesikhathi? Ama-dissident hayi khona. Ngiyacabanga ukuthi ngoba omunye wakhona ukhona la kuthiwa nguHitler. Kambani? nguHitler Dlamini. Omunye wayekhokhela amanasi. Uhlala khona? Wakhile la. Uphila njani abantu? Hayi khathesi right. Wona ama-dissident infect injongo yawo singathi ngama-dissident kodwa babesesaba ukubuya ezinkambeni ukuthi babuye emakhaya ukuthi njengoba abantu labo lokhu singakabi leqiniso labo ukuthi basikhulule ukuthi singahamba sikhululekile ngoba belokhu besalele emagameni. Yikho kwathiwa ngama-dissident. Hayi siyabonga ba. Kube sokusiba-ke lapha silenhlupho kakhulu la ngomgwaqo kasila baba. Hayi ningakhontinua ikade ngiza ukubuza ngakho. Asila mgwaqo lapha abantu bakithi. Umgwaqo i-booster zemafoni njengoba nikhona lapha kunje nje ukuthi ungeke ukufonele. So bese nxa ufuna ukufona lapha uqansa uya phezulu ku-Fighting Road kumbe uqansa uye phezulu emasimini. Ebese ukucela nje ukuthi lathi sithole imigwaqo eclean. Ngiyabona lizibonele lisiza. Asila mgwaqo ukuthi kumbeni nxa kungukuthi uhulumende uyasazi lathi ukuthi singabantu asincede ngazo lezi zinto esikhala lama clinic. I-clinic sibhedlela eSt. Luke's. Likubona ukuthi umango ongakanani ukusuka lapho siyabamba iSt. Luke's. Umango omkhulu kakhulu. Asila zinqola abanye balazi izinqola la sumlanda umuntu wenqola yakhe uyakubhadalisa imali. Awulayo leyo mali ulakho lokho kuyimadlanyana ukuthi umbe ngabhadala esibhedlela. So nxa uhayi inqola usuka lapho eSt. Luke's ubhadala imali. Bayenza ama-250 rand. 250 rand ukuya. Imoto phela. Umuntu uyachaja imfuno yakhe ayifunayo ngento yakhe. Ungeke umalele. Yikho okukhona. So isigaba lesi elikhala ngokuthi asila clinic kuthiwa kuyini isigaba lesi? Isilwane. Ngabe kukhona okunye okusebenza elifisa ukuthi ngawo kuyaziwa ngohulumeni? Kakhulu angazi menza bese ngene kwezepolitiki. Kulanda. Okuhluphayo lapha ukuthi silabantwana thina abazalwa khona lapha sabafundisa kodwa kabala msebenzi. Right, kuyabonakala ukuthi nxa kuthiwa kulomsebenzi ovelayo wena sokuthutsha umuntu kuyebuya ingathi liqula ngamaroli sebezeqhathwa lapha eLupane. Thina silabantwana abahleli khona la sebevele Harare. Ezikolweni lapha sokugcwele lamahofisini sokugcwele amashona. Right, kambe umntwana oqalisa ugrade 1 ishona lingambhalisa unxa uthi uyaya engxenye uyathathisa umntwana okuthiwa unqobile uzathola kusabhalwa nganqobile sebhale okwakhe okungasikho kwesindeni. Yikho ngani kuyasihlukuluza kakhulu kahle. Ukuthi besicela ukuthi lanxa besinika amatitsha basinike ahambelana lani lolimi lwabantwana. Kumbe bangahambisa amatitsha wona lawo kuma secondary ukuthi sokukhulunywa ngesilungu ngoba isilungu siyahlanganisa abantu bonke.